आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहनबद मरु ओइबा पाव केंद्र की हकसेल अमसुंग याइफयुंबाल मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हयेंग इम्फाल दा लाक्तुना रिम्स की तोंगान तोंगान बा ब्लॉक सिंग संगागनी मणिपुर कोविड-19 दगी मियोइ 19,900 यांखै नाबा फखरे नाबा फरकपगी चांग चादा मरफुटा 9.58 यौरे हौजिक एक्टिव केस 53 लेरी असम नोंगजुब बेंगल तमिलनाडु केरला अमसुंग पुदुचेरी की विधानसभा मिखल की मतम ngarang लाउथोखरे मतम लाउथोखिबगा लोइनाना मिखल की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चनबा हौखरे अमसुंग लेबाक असिगी अहानबा इंडिया टॉय फेयर 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हौजिक हाकि ममांगदा वर्चुअल ओइना हौदोखरे लेबाक असना मालेमगी लाइजत ओइरिबा कोविड-19 की मायोक्ता पुन्ना अमता ओइना लांथेंगनरी लमदम सिगी मियामना सखंगनरबा मियोइ कयाना सु लानफम असिदा माइ पाकनबगी दमक आकाशवाणी इम्फाल की ई पाउगी खुथांगदा मिपुंग खुदिमकना अराइबा थवंग अहुम फेस मास्क सुपा अमगा फुतुर तरुक लापनना लैनबा माइ मिट अमदि खुद सातोइना हंदोक्तुना तरु तनाना थमनबा अपील तौरी इसै मयक इबा नंदो निंगोमबना कोविड-19 दगी ngakthoknaba miyamda appeal tawratuna hai मयामबु नंदो निंगोमबना खोरमजरी कोविड-19 लाइसेट असिदगी ngakthoknaba ख्वाइदगी फरबा पांबैदी सेक्शन बा हाइबसिना ओइरी सरकारना लाइसेट असि थिंगनबा होटनरिबा असिगी मथक्ता अइखोइ पुमनमकनसु बाप तामिनदुना लाइसेट असिदगी ngakthokननबा तंगाइ फदबा नियम अहुम खक ngakना चटमिनसि अइखोइ खुदिमकना युमदगी मपान हेक थोरकपगा फेस मास्क सोइदना उपसि सापोन नत्रगा हैंड वाश सिजनदुना खुद सा सेंगना हामदोक्सि अमसुंग मी अमगा अमगगी मरक्ता फुट तरुक की सोशल डिस्टेंसिंग थमसी सेक्शन बाहाइबसिना इसा अइखोइगी नुंगसिरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामबु लाइसेट असिदगी कनबा ngamgadawribani mayambu amukka hanna khoramjari हौजिक मपुंग ओइबा पाव केंद्र की हकसेल अमसुंग याइफयुंबाल मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हयेंग इम्फाल दा थुंगलरगनी महांगने इम्फाल दा हेक थुंगलबगा रिम्स की अनौबा MRI ब्लॉक दा अनौबा 3 टेस्ला MRI मेसिन संगागनी महांगना फमुंग चाम लेबा रिम्स की PG लेडीज हॉस्टल अनौबा न्यूरो सर्जरी ICU अमसुंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग की अनौबा ब्लॉक सिंगसु संगागनी हयेंग इम्फाल दा पांगथोकदबा नेशनल साइंस डे सेलिब्रेशन अमसुंग एवार्ड यंथोपगी थौरमदा डॉक्टर हर्षवर्धन यावरबा याय मणिपुर दा हुजिक फावदा कोविड-19 दगी नाबा फखिबा अपुनबा मसिंग 19,900 यांखै सुरे नाबा फरकपगी चांग चादा मरफुदा 9.58 यौरे हुजिक एक्टिव केस 53 लेरी राज्य कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम नंग अरंग नुमिदांग वारम थोकिबा जेरोल अमदा हाई हौकिबा पुंग 19 दा मियोइ तरा कोविड-19 दगी नाबा फखि अदुगा नौना मियोइ 3 कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखि नौना पॉजिटिव ओइखिबा सिंग अदु इम्फाल वेस्ट दगी तरु अमसुंग चुराचांदपुर दगी अमनी मसिगा लोइनाना पुनबा पॉजिटिव केस की मसिंग 19,950 सुरे हाइरिबा मतम असिगी मनुंगदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोइ अमता सिखिबगी पाउ लेते अमरोम दंगारंग कोविड के सैंपल 1,000 टेस्ट तौखिबगा लोइनाना हौजिक फावदा टेस्ट तौखिबा अपुनबा सैंपल मसिंग 5,95,950 सुरे ngarang फावदा बेनिफिशियरी 50,293 कोविड-19 की अहानबा डोज की टीका कापथोखि अनिसुबा डोज दना मियोइ 2,995 टीका कापथोखि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकाशवाणी की थोंगदा संदोकपा मन की बात थौरम हयेंग अयुक पुंग 13 संदोकनी थौरम असिदा प्रधानमंत्री ना लेबाक असिगी अमदि मपान लमदा लेरिबा भारत मचासिंगदा महाकी पुकनिंगी वा फोंदोकनी मसी थागी ओइना संदोकपा रेडियो प्रोग्राम की 64 सुबा एपिसोड नि थौरम असि आकाशवाणी इम्फाल ना सुनुमित असिगी अयुक पुंग 13 कंगला अमसुंग संगाई चैनल अनिमक्ता संदोकनी प्रधानमंत्री ने वांगांगबै हेकलोइबगा मदुगी मणिपुरी वाहनथोक संदोकनी मणिपुरी वाहनथोक असि नुमिदांग पुंग 9 दा अमुक हना संदोकनी प्रधानमंत्री की वारोल की मणिपुरी वाहनथोक असि AIR LRS चुराचांदपुर दसु संदोकनी मार पाइते कबुई थादौ माउ अमसुंग तांखुल लोंदना निंगथौकाबदा संदोकनी आकाशवाणी इम्फाल के पार्ट टाइम करेस्पोंडेंट पीटी शिखरा कंट्रेक्ट ओइना लौगदौरी पीटी सिंह असि चांदेल कांगपोकपी कक्चिंग कामजोंग फेरजोल अमसुंग तमेंगलोंग जिलागिनी कैंडिडेट सिंह अदु मसागी चही 23 दगी 95 फाउगी मनुंगदा लैबा अमसुंग जर्नलिज्म नत्रगा मास मीडिया दा
PG diploma natraga degree paiba natraga journalism da chahi ani ki experience laiba graduate oigadabani amasung district headquarters ki kilometer tarana kon mapamda mazagi yum laiba oigadabani applicant singna March 13 Phabui manungda head of office all India radio Imphal Palace compound Imphal da darkhas pisin ba yagani prescribed performa asi Akashbani Imphal gi general news room dagi suti nataba numit singda lawba yagani hanana form thajan khaba candidate singidi amuk ana thajin dabasu yagani tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini Assam Nongchup Bengal Tamil Nadu Kerala amasung Puducherry gi Bidhan Sabha Mikhal mathang thagi kuntariat tagi April 18 Phawi manungda pangthoklagani Rajya mari amasung Union Territory amagi Mikhal gi bhot masing mi anida thigani Tamil Nadu Kerala amasung Puducherry gi Bidhan Sabha Mikhal April 3 ta pangthokani Assam Bidhan Sabha Mikhal gina tangkak ahum thokna March 18 April ama amasung 3 ta pangthokani Nongchup Bengal Bidhan Sabha Mikhal tangkak 9 thokna pangthokani March 18 April ama 3 tara kunithoi amasung 18 da vote thadanagani Mikhal gi matam lauthokladuna New Delhi da ngarang Chief Election Commissioner Sunil Arora na hai punna Bidhan Sabha Kendra Chanipan kunmari gi polling station lak amali sing tareta voter koti tara nipan lak umpunipan makhoi gi ganatantra gi adhikar adu khusinnagani Assam Bidhan Sabha Mikhal gi damak Election Commission na Mikhal gi matam lauthorakpabu rajniti dol kayana haraute yamna okre Mikhal gi matam lauthokhibaga loinana raija sida rajniti dol kayana makhoi gi mirep singi ming lauthoknaba sem saba honare Lebak asigi ahan by India toy fair lisingani kunmathoi Pradhan Mantri Narendra Modi na housing hakim mamangda virtual oina hodokre mathang thagi ani phawa chathakadaba mela asida raija amasung Union Territory kunthagi khutcha herba artisan lising amai henbana putokpa tongan ba sanapotching utkadauri mela asi website www.theindiatoyfair.in da su yengba yagani Mela asida Bishnupur Jilla dagi mioi tara manga yauna Manipur dagi mioi tara taret saruk yagani Mela asida saruk yaribi Bishnupur Jilla dagi mioi amma Aiki Ming Lakshmi Hobijam Ai Bishnupur District ki manung channa laiba Kaibulanjao Sagram Makha Lekai daine Honorable Prime Minister Narendra Modi ji ki instruction makhada Ministry of Textile na 2021 Toys Fair asi sinbani the Women Handloom Handicraft Cooperative Society thanga ki makhada ai isamak artisan ama oina surya jabane aduda aina sajakiba laidi amagi saktam panjarabada akhoi Manipur inat ki oiba pena khongba amagi saktam ni handaki 2021 Toys Fair asida saruk yaba phamhan bibagi damakta Honorable Prime Minister Narendra Modi ji bu haningai letana thagat pa phongdoksari Kendra gi Griha Mantraloina hojik chatariba COVID-19 ki surveillance containment amasung konchen gi chan akanglon sing March 18 pa sangdokre Mantraloina hai COVID-19 ki active amasung anoba case ki masing hantarabasu hojik section batangai phadri raija amasung Union Territory singda laichat asi sandorapa thingnaba tika thabagi thabak yangsin hannaba pautak pikre containment zone sing tok haina khandoktuna zone asida COVID ki appropriate behavior ngang achat angadabani SOP singsun ingthina chanahan gadabani Leibak asigi oina hojik phawada mioi koti ama la kuntra tare henbada COVID-19 ki tika tahakre New Delhi da Paumi Singda Haksel Mantralugi Joint Secretary Dr. Mandip Bhadane na hai healthcare worker lak marphuni pan lising ni phuma thoi amasung frontline worker lak ni phuma pan lising tara mangarom da hojik phawada COVID ki tika thadokre mahakna hai ngarang mioi lak ani lising marphu mari rom da COVID-19 vaccine tika thadokhi Loisilakpada COVID-19 dagi ngak thoknaba face mask upa phutaruk lapnana leiba khujamadi mai mitaru tanana thamba haiba achamba thong ohum singak na chatpinaba amukana ningsingjari aroibada maruiba pau amuhana Kendra gi Haksel amasung yai phayumbal Mantri Dr. Harshvardhan hayeng Imphal da laktuna RIMS ki tongan ba block sing sangagani Manipur da COVID-19 dagi mioi lising punipan chanipai anyang khai naba phakre naba pharakpagi changcha da marphudani pandas mik manga mapan yaure hojik active case kuntra taret leiri Assam Nongchup Bengal Tamil Nadu Kerala amasung Puducherry gi Bidhan Sabha Mikhal gi matam ngarang lauthokre matam lauthokhibaga loinana Mikhal gi model code of conduct chanba hokre amasung leibak asigi ahan by India toy fair lisingani kunmathoi Pradhan Mantri Narendra Modi na hojik hakim mamangda virtual oina hodokre paulojare